ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الناس. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله هو أحد صدق الله العلي العظيم. بعزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين آمين يا أرحم الراحمين. Ya Rabbel Alemin, ey bizi yoktan kalbine merhametli Rabbimiz, bu mübarek Recep ayında, mübarek Cuma gününde okunmuş olan Kur'an-ı Kerim'in mübarek surelerine hasıl olan sevabı evvel ihsan elədik. 124 bin Peygamberimize, onların eşrefi Muhammed Al-Mustafa'nın konuşuyoruz. Aliyyül Mürteza, Fatıma Zehra, Seyyid-i Alemin, Hasan ve Hüseyin, Seyyid-i Şebab-ı Ehl-i Cennet, ve varisli varislerin, Cem-i Seyyid, Evliya, Efsiyaların, topraklarımızın azadlığı yolunda canından geçen bütün şehitlerimizin ruhuna, o cümleden bugün mevcuduna cem olduğu ama dünyada imtihan edersen, azizlerinden ayrılsan, ahiretinde şehidimiz kıyamet ve sevgilileriyle görüşürler. Ahiretinde ayrılır. Amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve alihi kâmin. Allahümme ve la kuvveti illa billahil aliyyil azim. Allahümme kuvvel mu'minine ve